ubu ni bwo bwa mbere ugiye kumva umuntu usobanura ibi bintu byo muri Kongo muri ubu buryo. Iyi ni imitekerereze yanjye n'ukuntu na knowledge yanjye n'ubwenge bwanjye icyo bimbwira, ariko bishobora gutuma nawe ushobora kubona iyindi mitekerereze yawe cyangwa ukifashisha iyanjye ukabona uburyo ushobora gutekereza. Ibyo nimo ndakubwira ntabwo bivuze ko ngo niko kuri, ariko murimo facts nyinshi ushobora kumva ukavuga ati icyo ngicyo nicyo. So abanyarwandakazi, ndashaka urebe ikarita ya Kongo ukuntu iteye cyangwa map ya Kongo ukuntu iteye. Hariho North Kivu na South Kivu, ariho turaza gufata umujyi umwe which is Goma, ari Goma, noneho dufata uwundi mujyi ariwo Kinshasa, ariyo iri muri west, noneho umujyi wa Goma akaba ari uri muri east, nawo M23 yafashe. Ndashaka kukubwira ko kuva muri Goma kugera i Kinshasa bifata amasaha 2 n'igice mu ndege. Iyo ukoresheje imodoka biba biza kugufata nibura iminsi 3, ariko iyo ubajije ugenda kuri speed ya 100 km/h bakubwira 25 hours. Ariko nta mihandi hari naki, so nukuvuga ko iyo ugiye gutyo no kuruhuka bisho kugufata iminsi 3, cause there is no way ushobora kugenda 100 km/h. Naha muri Canada iyo ugiye 100 km/h ukagenda 24 hours uba ugomba kuruhuka, imodoka uba ugomba kuyikora check, so urahagarara ahantu GPS yakubwiye ko uza kugenda nyine amasaha ayo ngayo, usanga ukoresheje nk'amasaha nka 30. Urumva? So biba bigoye, bishobora kugufata iminsi 3. Example naguha yindi ni ukuva i Kigali kugera Nairobi mu ndege, cause ubu ngubu naguhaye kuva Goma kugera Kinshasa mu ndege n'amasaha 2 n'igice. Kuva i Kigali kugera Nairobi mu ndege bifata isaha 1 n'igice, which means wongeraho iyindi saha kugira ngo uve Goma ugere Kinshasa, wongeraho iyindi saha ugeze i Nairobi, ukongeraho iyindi distance ifata isaha. So you can imagine aho hantu ukuntu hangana. Noneho ikindi kintu abantu bari ushobora kwibaza ati uwo mujyi umeze gute, Kinshasa imeze gute? Kinshasa ni ahantu hari miliyoni 17 mu mujyi umwe bavuga Iringara, noneho hakaba hegereye n'abandi bantu miliyoni 2 n'igice muri Brazzaville, aho ushobora gukata n'ibirenge kumara minota nk'itanu mu bwato. So abo bantu bavuga ururimi rumwe, miliyoni 17. Nukuvuga mu mujyi umwe harimo abantu harimo population iruti y'abanyarwanda bose mu mujyi umwe. Noneho muri iyo miji ya ahangaha kuri Goma harongera mu miliyoni 1 n'igice, miliyoni 1.2 million people like around the Goma town. Urumva iyo ufashe North and South Kivu hose harimo miliyoni 14. Ubujyi bwose buri muri North na South Kivu niki nibagiwe amazina yabo, hariho miliyoni 14. Abantu batuye muri Kivu hano bari hano muri ibi ahabi muri za Goma za hehe muri eastern part, benshi bavuga igiswahili n'ikinyarwanda, of course n'igifaransa baragikoresha. Ariko noneho urashaka kureba byonyine iyo wibereye i Kigali umuntu w'inyamasheke umutekerezaho iki, cause abakongomani nabo niko babona abantu bibereye za Goma. Noneho ubushobora no kugenaho n'imodoka ho, nta no gushobora kujyaho n'imodoka, ugomba kurira indege, ugomba gufata indege ukajyayo. Uribaza ko abantu miliyoni 17 ziratekereza iki ahantu kure gutyo, ariko mu gihugu cyabo ni za Birimani ni mu cyaro. So batekereza ko ibintu noneho bakumva iyo babwiye bakavuga ati bari abantu kwanza bavuga n'igiswahili, ntabwo bavuga Iringara, n'ibinyarwanda benshi baba ari n'abo mu Rwanda. Ati hari ahantu hegereye no mu Rwanda ni isaha imwe kugira ngo ugere mu Rwanda i Kigali, cyangwa amasaha ngahe amasaha ne kugira ngo ugere i Kigali mu Rwanda. To the extent ko umuntu uri Kinshasa atekereza cyane ko man bari abantu ni nk'abanyarwanda cyangwa n'abanyarwanda. Noneho
hakaba hari akandi kantu abantu batajya bibuka ko abapresidenti ba Afrika benshi, uretse ko Perezida Kagame niwe yaragerageje, benshi nabaryi ba ruswa, benshi nabategeka nabi, benshi you can imagine. Noneho iyo urangije gukora amafuti yiwariye za ruswa, wabyangije ibintu byawe, wabyangije ubugum like ukaba ariko abantu udafite icyo basobanurira, biroroshye kubabwira ati what, kubera ikindi kintu mugomba gukonsideringa nuko muri Kinshasa kuri miliyoni 17 ziri mu mujyi, ntabwo bose ibiryo biva outside like Kinshasa. So ibintu bimwe biva muri za Goma, biva za Lubumbashi, abantu bahinga bizira mu ndege bigina muri Kinshasa. So people like abantu muri Kinshasa they are fed n'ibintu bituruka hanze. So iyo bagize ikibazo ahangaha cyamunaniye gukemura ahangaha zo muri ndetse za Kivu, biroroshye cyane kugira ngo asobanurire abantu banabyemere ko ikibazo kiri mu Rwanda. Ikibazo ni abanyarwanda, ikibazo ni M23. People are going, biraza kuborohera kwemera. Cause wa mugane abantu bibereye hano miliyoni 17 zibereye hano, kandi miliyoni 17 ni hahandi ubona ko niyo bagenda no kumbuga bari convinced, bemera ibyo bababwiye. Cause ntibazi history, ariko umuntu wo muri Kinshasa no kugira ngo amenye ibyo bintu, musobanurire ukuntu abanyarwanda ba M23 niki, man, it's completely different kind of lifestyle. Ibintu bya Kinshasa n'ibintu byo muri Eastern Kivu completely different. Like abantu ntabwo baza kuba connected, ntibaza no kubyo, nta nubwo baza kumugira sentiment, nta nubwo bafite inshuti nyinshi. Like abantu bo muri Kinshasa n'abantu bo muri Ntuza, they are not even friends, they don't even have families. Na intermarriages no kuba bararongoranye biragoranye kuba bararongorana. Abantu bo muri Kinshasa kuba bara ku buryo umugore wawe anagusobanura akakubwira ati ibintu bya hariya bimeze ukuntu. Like of course ntago haburamo n'iki, ariko urabona ukuntu biba bigoye. Kuzi ngubu nka hano hari abanyarwanda benshi barongoranye n'abanyenkore, hari abanyarwanda cause you can go there, hari abanyarwanda benshi barongoranye n'abagande. Nanjye murambona hano ndi hafi Uganda ni hafi umunyarwanda. So rero byo birashoboka kuze ufite n'abantu gufite ahantu uhurira nabo, ushobora kurongorwa n'umurundi. Niyo mpamvu ikibazo cy'u Burundi ntabwo kiba kigoranye cyane. Abarundi bamwe baba babyumva batanabishyigikiye, abandi bakaba babishyigikiye ibintu, ariko iyo problem yo muri Congo iri complex muri ubwo buryo. So biragora gusobanurira umukongomani like adafite connection n'imwe wibereye Kinshasa, kandi probably yabuze ibiryo, indege niyaje. Biroroshye kumubwira ati ikibazo ni u Rwanda, agahita byemera. So umunyarwanda wowe niba wumva ko ibintu ndimo ndavuga bifitemo sense, icyo ugiye kunkorera wowe nusanga ahantu bavuga u Rwanda ntuceceke, ubabwira ukuri. Kuzi ikibazo gihari cya M23 baguma bagisobanura ngo ndebe ibiganiro Perezida asobanura ikibazo cya M23, ntibashaka kubemera, barabahohotera, nabo barashaka gusubira, baba barimo bararwanira like ubuzima bwabo. Icyo kintu bagisimbutsa amaso. So rero w'umunyarwanda nusanga abantu barimo baravuga u Rwanda ngo wicare ngo utegereze Perezida is a human being, our president is a human being. Wicare ngo utegereze ngo Perezida ngo azabikora, n'uriya nawe ni umuntu, kandi nawe ni inshingano zawe. Icyo gihugu ni icyawe. Icyo gihugu ejo mwebwe bagenza abahungu mufite imyaka 21, erega na Perezida yigeze kuba afite imyaka 21, iyo aza kuba ategereje ubundi muntu amukorera ibintu, ntabwo yakabaye ari we Perezida ubu ngubu twese tureberaho akatwinspiring. So nawe nakazi kawe, it's your turn nawe kuba Perezida afite imyaka 21. Uko yatekerezaga nawe niko ugomba gutekereza. Ibi ngibi ni igihugu cyawe. You don't play with abantu barimo baraguthreatening. You don't play with that. Nawe aguma avuga ati ngewe ahubwo nibaza ko barimo barabraginga, ariko ntabwo nyafata matters simple. Nukuvuga ko niyo wavuga urimo barabraginga ukavuga ati ngiye gutera u Rwanda, vuba u Rwanda rutarwitegura, niyo waba uri muri isetsa wivugira utwawe wigendera. Cause ukunguko umusirikare ko agomba gutekereza. So abanyarwandakazi ndabinginze nimwemere ko abantu bazajya bavuga u Rwanda ugira aho ngaho ucecetse.